دنگ گل دنگ کردستانی جنابند نوچه رادیو دنگ گل دم باش ایرو 16 هزیران 2025 دوشم لبروکسل ساعت 13 آمده 14 گذارن هجا منوچه اندنا و روژه ده پیشکش بکن دست بگه چند سر نوچه سروک وکیل حکومت دم پارتی گلستان کلیچ کوچیت جبو چوینای امرالی سرلدانه بکن سروک فدراسیون حکومتی سوریانی پیشکری دام پیواجوی خزمنگرتی نخواش بانگلادش سلاتاری کرن آستنگیان راکن بیلانچو ایرشن اسرائیل و ایران گراند به دونالد ترامپ گوت ایدی دمال هف کرنه هاتیه دمک نزده جبو چویناییم رالیه امسرلی دانه بکن سروک وکیل حکومت دم پارتی گلستان کلیچ کوچیت درباره پیواجوی داغفی گلستان کلیچ کوچیت بالکشان سر پیواجوی فکر آواکرنا کمیسیون اکل مجلس او آنی زمان دستسی هزیرانه ده هلبشارتنا سروکاتی مجلس نوبون لورنر خاندن گرینگ هاتن کرن به داخوازا برزو جلان مگود دوی کمیسیون به آوا کرن لگل و جه پیجی پیشنیار کمیسیون اکی کربو ما به پارتین سیاسی ره هفدیتن کر ما اف کمیسیون نرخاند ما پیشنیارو نیرین ifade کرن ما به نومان قرطولموش را ام نرخاندن کوچیت اخافتن خوابوها دوام کرد ام پرسکریکا کرده 7 سالی داقفن جبو اف پرسکریک چاره سر به دوی سده من اف پرسکریک درخستنه هولی جی جهولی بین را کرن سده ما وی پرسکریکی هیه تونه حسباندنا مافی گل کرد زمان ناسنامه کردو اینکار هیه دوی اف سدم جهولی بین را کرن ولاتا کی سیمین ای پیواجوی بشوپینه تونه مکانیزمه یک سیمین تونه جبر ویجی اف کمیسیون مجلس و کمیسیون بنه خواهوا بکه و پیواجوی بشوپینه گلستان قلچ کوچی تداوی خوافتنا خود امنر خواندن کرد پیواجو لدمه بلاف ببه جریسکان رجی وکری دمینه دوی هر کس و ببینه اولگوری و ببن خودی هلوست ام نافکرن که لپیش مدمه که درجه دوی دم باش بره و برن هف سروک انگشتیین دم پارتی ده بچن سردانا سروک اشارهداری انگرتی هف سروک انگشتیین پارتی وکوی و دموکراسی یا گلان دم پارتی طولای حاتم اغلار و تونجر باکران و جگر هف سروک انگشتیین دم پارتی یج روبرین هرمی برپرسیار محمد رشدی تریاکی جبو سردانا هنک سیاستمدار انگرتی ده سری لوزارات داده بدن کسی که شانده دم پارتی دخوازن پر هفدیتینه بکن ایون شاردار بازار مزن استانبول اکرم اماموغلو، شاردار اسنیورت احمد özer، هف شاردار بازار مزن وانه یبر بکیر کایا، جگرتین دوزا گزیه و وکیل هاتای جان آتالای و گرتین سیاسی حلیل اکسوی و احمد سایماندینه. سروک فدراسیون کومالی سوریان ام پشکری دیدن پیواجوی سروک فدراسیون کومالی سوریان سودف افگیل ترکر تکلداری پیواجوی اقفی ترکر دا خفتن خوده بالکشان سروان خالان سوریان خودی لآخو چاند خود دردکیون ایرو بانگاشتی و جباکا دموکراتیک کلجانک چکریه هیوی اک و بندواری اکیه نخاسم بندواری و هیوی وانجی رزدار اجالانه لوره رزدار اجالان ناستکن رزدار اجالان ده هر آخافتن خوده ده هر پرسپکتیف خوده بحثا سوریانان دکه او یک باوری یک دنوا سوریانان دا چه دکه جبو ویجی پیواجوی پر بهیوینه ترکر دستشان کرد که گل سوریان جی دخوازن ببن پرچه یک پیواجوی او دوام کرد از نظانم در خستن سازین جواکی جی دنوا کمیسیون ده جه بگرن آننا لی وکیل کیمه سوریان هیه ام دخوازن او وکیل ما ده کمیسیون ده جه بگرن دوی سوریان دخوازن خو بینن زمان سوریان دخوازن ببن پرچه یک وی پیواجوی ام وک فدراسیون جی نه پرچه یک وی پیواجوی نه دخواز همه جبو وی یکی هیه
گر سبروجه ده دستور بینگهین بگوارتن دوی سوریانی جی جیه بگرن. ام بگل خواهی دیاسپورا و یل ترکیه را دخوازن بشتاری و پیواجوی ببن. پارێزەر یوسف چاکاس مافی هێویê rêya ber bi aştiyeveyê. Endamê Komîsyona Girtîgehana OHD ya Şaxa Amedê parêzer Yusuf Çakas têkildarî mafê hêviyê nirxandin kirin. Çakas anî ziman ku ji bo pêşketina pêvajoyê divê azadiya fîzîkî ya Birêz Öcalan were dabînkirin û got qalkirina mafê hêviyê ya ji aliyê me û Dewlet Bahçelî û pêkanîna mafê hêviyê tên wateya dabînkirina şert û mercên Birêz Abdullah Öcalan û avakirina aştiya li herêmê. Mijara pêkanîna mafê hêviyê tê wateya çareseriya hemû meseleyê. Divê ev qasî bi ciddî bi giringî li nêzî vê mijarê bibin. Bi rastî jî em di serdemeke bi kelecan û giring dene. Dibe ku aştî pêk were û mafê hêviyê rêya ber bi aştiyê veye. Çimkî ji sala 1993 veye pêvajoyeke Birêz Öcalan ya aştî û demokratîk hebû. Pêvajoyê heyî tê wateya vê yekê. Mafê hêviyê ji bo civaka demokratîk gelekî giring e. Têkildarî vê mijarê di nava civakê de bendewariyek mezin heye. Li vir xuşk û biratiyek û civakeke demokratîk tê ava kirin. Ev yek jî girêdayî dabînkirina azadiya fîzîkî ya Birêz Öcalan e. Kongra gel raperîn Amed Bibîranî. Dîvana Hevserokatiya Kongra gel bi wesîleya salvegera sêyemîn a şehadeta wê raperîn Amed Bibîranî. Kongraya gel bibîr dixe ku fermandara gerîla raperîn Amed milîtana pêşenga avakirina civakê bû û ev peyam da. Li ser hêmanên bingehîn ên ku federalîzma demokratîk karên perwerdê kirin. Bi taybetî bi rêxistinkirinna meclîs û komûnan de kedek mezin da. Nebûna wê ya di vê pêvajoyê de ji bo mewindagiyeke mezin e. Karê xwe hemû bi armanca azadiya rêber Apo û Kurdistanê meşand. Ji bo serxistina armancên hevala raperîn û hemû şehîdên me em neçarin avakirina civakê teqez pêk bînin. Yekane riya ku em bersivê bidin banga sed salê ya rêber Apo serxistina avakirina civaka demokratîk e. Divê em zextê li ser hikûmet û parlamentoyê bikin da ku ji bo pêvajoyê gavan bavêjin. Ev wezîfeya dîrokî ya hêzên demokrasiyê ye. Dîvana Hevserokatiya Kongraya gel dibêje demdema azadiya fîzîkî ya rêber Apo ye û vê bangê dike. Ji bo azadiya rêber Apo divê em tekoşîna xwe li her qadê mezin bikin. Em di salvegera şehadeta raperîn Amed de soz didin ku armancên wê û şehîdên xwe hemûyan bi ser bixin. Xizmên girtiyên nexweş divê astengiyên li pêşiya berdana wan bên rakirin. Li gorî daneyên li girtîgehan 335 jê rewşa wan giran bi giştî 1412 girtiyên nexweş hene. Heta niha gelek girtiyên nexweş jiyana xwe ji destan û yek jî rojevên serekeye lê dîse jî desthilatdarî ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê tu gavan navêje. Piştîbanga aştî û civaka demokratîk ya rêber Abdullah Öcalan mijara girtiyên nexweş kete rojevê û hêviyên malbatan zêde bûn. Raya giştî li bendê bû ku desthilatdarî di mijara girtiyên nexweş de sererastkirinekê di kanûnê de bike, lê heta niha jî tu gav nehatiye avêtin. Malbatên girtiyên nexweşî dibêjin desthilatdarî li şûna pirsgirêkê çareser bike, berdana girtiyên nexweş asteng dike. Yek ji girtiyên nexweşî Mehmet Şîrîn Bozçalî ye. Li girtîgeha Bolûyê tîpa te têgirtin. Deviya bû were berdan lê berdana wî 6 man hat talûq kirin. Kekê Mehmet Şîrîn Hamdullah Bozçalî diyar kir ku berayî wî baş nehatiye tedawîkirin û got ji ber ku poşmantî xebûl nekiriye tehliyeya wî du caran hatiye talûq kirin. Banga aştî û civaka demokratîk ya rêber Abdullah Öcalan hêvî dan me. Lê desthilatdariyê dehemîn paketa darazê de parlamentoyê de qebûl kirin lê yek girtiyê siyasî nehat berdan. Hewceya divê mijarê de demildest sererastkirin çê bibin. Aştiya xuşk û biryatî jî yek alî çênabe. Em malbatên girtiyên nexweş piştgiriyê didin rêbertiya xwe. Lê divê desthilatdarî gavên şêmber bavêje. Hamdullah Bozçalî got ne tenê birayê min li heman girtîgehê Ferûdûn Kurd jî nexweşekî giran e û li hêlek girtîgehê jî gelek nexweşên giran hene. Divê girtiyên nexweş werin berdan.
بردانا اردال چاچان جبو 6 مهان هات تالوخ کرن. بردانا اردال چاچان کلیگرتی که ها تیپا فا آب اولکاریا بلند آوانه تیگرتن به بریارا دسته اداره و چاودیری جبو 6 مهان هات تالوخ کرن. دویمین دادگاه جزای گرانا جولو مرگه ده سال 2016 هانده بیدای اندامتی رخصتنه 11 سال و 6 ماه جزای حبسی دابون اردال. اردال جانان ده 13 نیسانه ده انفاظا جزای خود تمام کرد. لیبله دسته ده 12 نیسانه ده تحلیه اوی جبو 6 ماهان تالوخ کرد. تو جزای دیسیپلین ین اردال جانان نینن و تحلیه اوی به هنجتا پکه که وکر رخصتنه که ترور نابینه و پوشمان نینه هات تالوخ کرن. روشا تحلیه کرنه اردال جانان ده 13 جوتمه ده به نرخاندن. گرتی نخوش صدق گولر تاوی بریارا دوزگر جی سوخی آتاکی نای کرن. صدق گولر 85 سالی لگرتیگ ها تیپا تا اسکندرونه تیگرتن و یک جی گرتی نخوشه. گولر که نخوشین وی گرانن تاوی بریارا سردوزگری یا کومارا یا اسکندرونه جی سوخی تیپا اتلی آتاکی نای کرن. دوزگر جبو گولر نخوشین وی ین وک آلزیمر دل، هیپرتانسیون، روماتیزم و هر وهنه جی سوخی آتاکی دوی سوخی آتاکی وره کرن ده 21 گلانه ده جی گرتیکه ایره نویساند. دوزگر خواست که گولر بی آستنگی یک چه ببه دوی دناوا 3 روژانده سوخی آتاکی وره کرن. ریوابریا گرتیگه جی جبو گولر ببن آتاکی آگاهی جی جندرمین رشاند. لیبله تاوی بسر 25 روز در باس بونه جی گولر سوخی آتاکی نای کرن. وکیل دم پارتی یا شرنخه نوروز اویسال آسلان مجار خس روژه و مجلسی. ده پیشنومه پرسا داخوازا که وزیر کار هندر آلی یرلیکایا ببرسوینه ده هات گوتن که مافی جیانه و تندرستی ین گولر هاتنه بپیکرن و هات گوتن که سپان ندیجی گولر بقصدینه. هر اوها سده ما نسخ کرنا گولر آل نخوشخانه هات کرن و جی یرلیکای هات برسین که هایا ویجه وی روشه هیا یانا. هری دا ویجه پرسا گلو در حق جندرمین گولر سوخ نکرنده لی پرسین هاتیه دست بکرن آنا هات کرن. گیلا گورا تورهان هات تخریب کرن. هکه براتی دخوازن دوی پیشیوان ایرشان بگرن. گورا ادریس توران یه هپگی لگورستان نافچه مردین میدیاتیه و کلا گوره اشالی کسی نناس و هاتیه تخریب کرن. چافکانین هرمی را گاندن که ناسناوی توران لسر کلی و چارینه به کردی یا لسر کلی به بایا خارش هاتیه رش کرن. سترکا به رنگ کسک سور و زرجی به بتون هاتیه گرتن. باوی ادریس صادق توران برتک نشانده و گوت ام نزانن کنگی گور هاتیه تخریب کرن. پشتی که امپیر چونه سر گورا کوره خواه مدید که کلا گوره هاتیه تخریب کرن. مکلا گورا کوره خواه سر راست کر و بتون آله هاتو بکرن را کر. بریان آجی گفل مخوارن که ام سمبولن لسر کلا کوره خواه جه ببن. جبر که مجه نبر لدیجی من دوز هاته وکرن و از به 7500 لیره جزا کرم. گورا کوره من و اندامین دنین هپگی لبه گورستانه هنه. ام مرختکن کی وانتشتین نباشتکه. چما وها دکن آرمانجا وانچیه. گلو دولت که دن دنوا دولت ده هیه. ام دخوازن اف سوشتار بینه گرتن و جزا کرن. کوره من شهیده و ام جبر وان هفدیتین ناشتی کیف خوشن. سروک ما اف ریفکر و ام جه ممنونن. ام دخوازن اف بیواجو بسر بکوه. هفته کوچبریه ام مال خوین هاتن شوتاندن ماف خوین هاتن خسب کرن دخوازن. کومل کوچ داره به وسیله 14 و 20 هزیران هفته کوچبریه لچاند آمده پانل درخست. اندامون نونر سازین جواکی و گلک ولاتی بشتار بون. سروک شاخایی هادا آمده ارجان یلماز ده پانل ده آقفی و بالکشان سروان خالان. لأردگاریا ما جبر شر خوزا تالان بو و مروفان کوچ کرد. دسلات بنداف چکر و آخ دبن آویده هشت. ده سال نودی ده جبر شر لحرمه به هزاران کس کوچ بربون. ده شر لحرمه ده 3700 گند و مزرعاتن شبتاندن و 2 میلیون کسی کوچ بربون. ده سال 2015 و 16 آنده دیست جبر شر گل کس هاتن کوچ بر کرن.
پارێزەر û berdevka Komîsyona Çand û Zimana Dem Partiyê Cemîle Turhalî jî axaftinê kir wiha got di dîroka Tirkiyeyê komkujiyên Ermenan Dêrsimê hene. îro bi polîtîkayên koçberiyê dixwaze gelê Kurd asîmle bike. Dewlet bi koçberiyê dixwaze gel kontrol bike. Lê dîsa dewleta Tirk nikare gelê Kurd asîmîle bike. Ku em azadiyê bixwazin divê em pêvajoyê baş bi rêve bibin. Panêl bi pirs û bersivan bidawî bû. İsrail Katz divê welatiyên Tehranê berdela êrişên Îranê bidin. Êrişên beramberên İsraîl û Îranê di roja çaran de berdewam dikin. Her ku diçe êrişên di navbera her du aliyan de zêdetir dibin ku ev jî fikarên belavbûna şer li herêmê zêde dike. Di encama êrişan de ji her du aliyan welatî fermandar zanyar jî di nav de gelek kes hatin kuştin û birîndar kirin. Wezîrê Parastinê yê İsraîlê İsraîl Katz têkildarê êrişên du aliyan li ser rûpela xwe ya tevna medya dijîtal X'ê de xuyanî belav kir. İsraîl Katz diyar kir ku İran gelek bi tirsinak êrişan dike û welatiyên sivîl dike hedef. Katz got divê demek zû de welatiyên Tehranê berdêla êrişên Îranê bidin. Wezîrê Parastinê yê İsraîlê gefa berdewambûna êrişan da û got İran dixwaze bi her awayî pêşî lê êrişên İsraîlê bigire, lê ew nikare me rewestîne. Êrişên me yên li ser Îranê wê berdewam bikin. Milançoya êrişên İsraîl û Îranê giran dibe. Medya İsraîlê û Wezareta Tenêrûstiyê ya Îranê têkildarî milançoya dawî ya qurbaniyên êrişên beramberên Îran û İsraîlê de gahî belav kirin. Serokê beşa têkiliyan a Wezareta Tenêrûstiyê ya Îranê Hesên Kirmanpûr ragand ku ji destpêka êrişên İsraîlê yên li Îranê de 1481 kes bûne qurbanî. Ji vana 224 kes hatine kuştin û 1257 kes jî birîndar bûne. Hesên Kirmanpûr diyar kir ku zêdetir ji zêdetirî ji sedî not kuştî û birîndar û welatiyên sivîlin. Her wiha rojnameya Jerusalem Posta İsraîlê jî ragand ku di êrişên Îranê de 307 welatiyên İsraîlê bûne qurbanî ku ji wan 16 kes hatine kuştin û 354 kes jî birîndar bûne. Hêjayî gotinê ye ku êrişên beramberên İsraîl û Îranê di roja çaran de berdewam dikin. Her ku diçe êrişên di navbera her du aliyan de zêdetir dibin ku ev jî fikarên belavbûna şer li herêmê zêde dike. Di encama êrişan de ji her du aliyan welatî fermandar zanyar di nav de gelek kes hatin kuştin û birîndar bûne. Donald Trump got êdî dema helhevkirinê hatiye. Serokê dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump ji bo tevlî civîna bilind a G7 a li Kanadayê bibe li qesra spî bersiv da pirsên rojnamevanan. Donald Trump di bersiva ji bo pirsa li ser şerê navbera İran û İsraîlê de got hêvîdarim wê lêhevkirinek bibe. Bi dîtina min dema lêhevkirinê hatiye. Carna divê bi nîqaşan çareserî peyda bikin. Serokê Amerîkayê Trump ji bo pirsa rojnamevanekî ku got di mijara lêhevkirina bi Îranê re hûn û Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu hemfikirin bersivek vî rengî da. Em gelekî baş li hev dikin û bawerim em hürmeteke mezin didin hev. Gudarên hêjan û şehên me bi dawî bûn dem baş.